Hello, the mo Zomi Zren TV to thak taangko na live program panin ang walking. Kay kamin zo boy hi. Tuni tangka August somni le tuni le somni. Nila ni tak taangko na kong ne ding two pen. White House briefing pan news update pawlkhat. Fourth coronavirus stimulus package update. Coronavirus vaccine update. Covid-19 to kisai. US gam sum sei pawlkhat dinmun le. Thedinga kilom thuman pha tuam. Kawlgam High School Sang Khempeuh kikhakkikta.นาหน่วยอินกวนโทซากิโบนาอินโหนาหอมแค่จิตเต็งเทียวิ่งฮีตัวนี้ต่างก็ดิ่งทูแคมเปลโซมิปีเตเดสักนาเละควานาโตหุ่นตัมปีเปคียวองไก่ครบซักวูทอมัสออนเซียนมุง Department of Commerce U.S. Federal Government Consultant Zren TV Washington D.C. เต้นกวนตงะหุ่นดำนาเลียนถึงตัวฮี White House briefing pan news update pawlkhat President Trump in tu khasung nasem job million kwa bang kibehlap in unemployment rate tampi kiam hi ji hi to bek tham lo in tu sung teng stock market zong ka mama a kum tampi sungin asang pen record tung to ta hi ji hi adek dekin 401k ane mi pi te ading phatom na tampi nga ading hi ji hi US Food and Drug Administration FDA in convalescent plasma pen emergency use authorization zat the dingin taangko khit zo chang phu tramin Covid-19 natna nei in adam kin sa te kyanga si blood pyakyat tek ding in han thon hi Covid-19 natna kibona treatment pen Covid-19 natna nga in adam kin sa te I si to tulai ta Covid-19 natna nga in anase te pawlkhat bol ki na in kizang u hi mi tampi nop tom na nga u hi chin jong gen hi Fourth coronavirus stimulus package update Fourth coronavirus stimulus bill to kisai Republicans le Democrats te kikal thukim na tudong nga zonai lo uhi White House the Republicans lampan $1 trillion cut proposal to call ball phot ua Democrats lampan $1 trillion 3.4 proposal anget na upan $1 trillion ni a khiam suk ki ku a tudong chang ki hon na akichian ne ki zonai lo uhi Democratic National Convention DNC le Republican National Convention RNC te kipona te hang in akihona te zong akisot to hong swaki abesa August somni le ni Saturday ni in House Democrats te vacation alak na upan hongche ki sai wa US Proposal Services USPS te huna pyak na ding $1 billion somni la nga apha bill khat bai hom u in vo khian na kinei u hi to bill pen House a vote zani le som nga le sagi pan za le som nga to zo u hi a hi zongin abei sa hun te ma bang in Republicans atam jok na Senate a lel ding u a President Trump in zong veto ding chi akithei khin sa hi United States Postal Service USPS te fan pyak ding chi te pen tulai tak Democrats le Republicans te ki kal thukim na ni zo nai lo u in aboi ma lai ta ku a hi USPS fan pen hongtung ding presidential election a lai to melpan vote khiat nang zat ding in Democrats ten gel u a hi zongin lai to melpan me vote ki pyak le vote ki bu thei ki khem thei ding hi chi in pu Trump le Republicans lampan upna nei wa hi manin thukim zo lo wa hi Democrats te tu sunna proposal khat a hi tu lai tak lungphona hanga akiboi Democrats te uk control kwa city pawlkhat fan ne non lo u a ding ran zo non lo wa hi manin bail out nang billion tampi to proposal a kel a hi manin pu Trump le Republicans lampan thukim zo lo wa hi White House Chief of Staff pu Mark Meadows in ABC News to zani interview a again khianna a Democrats ten gamgi hu na border relief pen hongvo sak le u amao nget USPS bill pen kathukim khading u hi chi hi abeisa Sunday ni in Nancy Pelosi to kimu ding ka han chiam a hi zongin ama pen meeting ka a hi manin ka kimu thei ke u a stimulus building vai khyo ki na kinei zonai lo hi chi in pu markin gen kya hi new coronavirus stimulus package thukim na nga azo ke u le akisum akiboi ding teng en pakleng khana mi pi te hong pyak ding sum $2 tu le zani second direct payment chi te kinga non lo phot ding a hi abei sai in pu Trump in indirect payment $2 tu thum le zali family of 4 pyak len ding in Treasury Secretary pu kyanga thu ka pya khina a hi zongin Democrats en hong block hi chi in tu ni news briefing a again kya hi ni na USPS Postal Service I nasem na tampi nong kai thei ding hi thumna small business loan program call chip swak thei ding a business ten nasem million nga khasum pe zo non lo ding u hi lina
US Citizenship และ Immigration Services USCIS in นาเซมนาซุมตัมปีคักดิงอูอานาเซมมี employees ตูสมนี้อันนี้หลักปันมีตูสมและตูทุมและจลีเซทุมสวดเซคัด 1/3 workforce นาเซบขอสักดิงอูฮีตัวฮิมันิน citizenship green card immigrant visa จิเตตัมปีน้องกายคัทดิงฮีงานาสัง K12 และ college เตอาดิงฟันกิงอันวันลดิงฮีกุกนา unemployment benefit และ eviction protection จิเตซงฟันหงเบและหงน้องกายโตดิงฮีสกินา Democrats เตอุก CD ปอคัดดิวาลีคาน bankrupt เทดิงอูฮีจิอูฮีมีปีเตลุงกุนา bill politics จิเตหงก้อยพดอูอินทุกิมนาอังอาซอนางอูฮีทุกิมนาอังอาซอลอูเปมีปีเตอาดิงและ US กัมอาดิงตัมปีสุบนาเปียงตาฮีตัวฮีอาหอยตักหงกิกุบเทเดียมดิงอูอากอมาเปอินทุเงนาอาพอกเทคนี Coronavirus vaccine update ปอคัด World Health Organization WHO in coronavirus vaccine ทอเคียดโซนางอินเลยตุงบุบคอมพานีกว่าโตนากิเซมคอมอาตุไลตัก vaccine trial อบอไลตักกูฮีจีอินออเกสซอมนิเลลีนี news briefing อะเกนเคียอูฮีเลยตุงบุบปันกัมซอมเก็ตวาลเตซง WHO โตฮงกิปอลว่า vaccine เป็น a safe เทเลอามันลังเทเบกทำโลอินมีเข้มเปงะเทนางอินอามันตอมเทอินบายฮอมโซนางกิหันจำดิงฮีจีฮีนุงเดวอินรัสเซียเตตังโกเขียดวัคซีนเป็น WHO อินอาการไลตักฮีอาลุงมันนาอมตักนายโลหิมันินกำตอมอินอะไรดิงทุกิมปิโซนายโลอุฮี US มีปิล expert และ coronavirus task force member ขัดฮี Dr. Anthony Fauci in coronavirus ลิมตักเทสโลปีอามีปีซุงหอมเขียดเป็นลาหวยมาอามีปีเตตุงเสียนนาตัมปีตุงเทดิงอหิมันินกุมปีทุเนเตตุงลิมตักินไงสุดดิงและบอดิงเกนเคียฮีNew York State อาจะตูลุมอันยำเป็นตุงสุกตาตุนิปีสุง New York State อา Covid-19 นัดนาหางอินจะตูลุมเลย ICU อตุงมีตอมเป็นอาซีซงยำเป็นฮีจีอิน Governor Andrew Cuomo อินเกนแค่ฮีตุลายตักจะตัว Covid-19 โตจะตูลุมมีเป็นจะลีเลสอมสกิเลนี้ดงยำสุกตาICU อตุงมีจะเลสอมเบกอมตาฮีจีฮีอาไปสาหุนิน New York State เป็น Covid-19 นัดนันเลยเลอาซีอตัมเป็น State ฮีตุยนักยำเป็นสิสุงะเกลตาฮีFlorida State อะ COVID-19 นัดนางะมีเต็งกุกวาลตาตุลายตัก US อะ COVID-19 นัดนางะขังเป็น State ขัดอะฮี Florida State อะ COVID-19 นัดนางะมีเต็งกุกวาลพัตาอาซีมีตูสมวาลพัตาฮีจีอิน Florida State Health Department อินตังโกแค่ฮีจานีออกัสสอมนิลงานีอินนัดนางะทักตูนีเลจานีเลสอมงาเลเกียดพาอาซีมีสมกุกเลกุกพาฮีอาไปสาวหุ่นเตะ Florida State สุงมายามีคบีเป็น COVID-19 พูนามุน pandemic epicenter จีอินอากิจัมเตะฮี University และ College เตะ COVID-19 งาทักตัมปีกิมูตุลาตัก US กัมสุง State ตมา High School Sang Khempeuh และ College Sang Khempeuh คิกตาสังปอคัตเตะสังนาปังเตสุงเต็ง COVID-19 นันนากิโลอุฮี Georgia State สุงา College สังมินทังคัดฮี Georgia Institute of Technology สังจานีออกัสซอมนิลงานีอินโควิด-19 นันนางะขามีซอมทุมและทุมกิเบลปาตัวสังปันโควิด-19 นันนางะมีจะทุมและซอมสหิเลลีพัตาฮี in person in สังกะอิยมและกิโดพอยมาฮี Indiana State สุงาUniversity of Notre Dame ออกัสซอมนิลลีนีอินโควิด-19 นันนางะทักสังนาวปังซอมทุมกิเบลปาออกัสนิทุมนีปันกิปันตูนีจังดงนันนางะมีจะลีเลซอมสหิเลขัดพัตาฮีจีอินUniversity of Notre Dame ทุเนเต็นตังโกเคียอุฮี Kentucky State สุงาUniversity of Kentucky in August นิทุมปันนิซอมนิเลนิสุง COVID-19 นันนางะสังนาวปังตัมปีอุเคียอุจานีอินซองซอมลีเลกัวอินนันนางะ positive in quarantine ลุดูฮีจีฮีตุนีจังดง Kentucky State สุงา COVID-19 นันนางะมีตุซอมลีเลตุลีเลจังอาเลสอมบุเลเกตพัตาฮี California State สุงาUniversity of Southern California สังนาวปังซาเต COVID-19 นันนางะ positive อดียกได้กินสัง campus housing สังนาวปังเตตัมเป็นจิวฮีสังลำทุนในเต็น COVID-19 นันนากิโลหงตัมเต็กดิงอหิมันินกิดบเต็กดิงตังโกเฮียอุฮี Alabama State สุงาUniversity of Alabama สังฮอนโซนี่ปีขัดสุงินสังนาวปังเละสังนาเซมมีจังอาเลสอมกุกเลกุกเต็น COVID-19 นันนางะอุฮีจีอิน University of Alabama President
Stuart R. Bell in gen khia hi Iowa State University ya sang honzo ni pi khasung COVID-19 natna nga mi zale som thung ji in sang thunei ten taangko khia hi sang na pang za i 13.6% pen COVID-19 natna nga ta hi ji in gen khia hi FDA in convalescent plasma pen emergency use authorization dingin taangko khia US Food and Drug Administration FDA in convalescent plasma pen emergency use authorization zat dingin taangko khia hi convalescent plasma chi pen COVID-19 natna nga in adam kin sate EC blood lakhia in akibol kik zatui nam khat hi a COVID-19 natna nei te akibol kik na in kizang in mi tampi nop tom na nga chi o hi abe sign zong coronavirus namte a hi Mars le SARS te dona in zong kizang a Ebola pu na na nei te tampi in zong damla nga o hi chi hi zatui pen US gamsunga siawan ten COVID-19 nei mi tu somguk te tung pekhin ta u a atam zo in nop tom na nga o hi chi in gen o hi State pawlkhat te unemployment benefit kibehlap thak Unemployment benefit to kisai President Trump executive order sign a toolkit zo chiang state tampi ten federal kumpi agency khat a hi Federal Emergency Management Agency FEMA tungton in unemployment benefit sia ua unemployment benefit nga khempeuh in dollar zathum ta nga be ding u hi Maryland state sunga nasem lo a unemployment benefit anga ate ni pi khachang dollar zathum ta kibehlap in piak be trading in FEMA pan phalna nga ta u hi chi in Maryland Governor Larry Hogan in gen khia hi akibehlap sumpen mai September khabe chiang honglu ding hi chi hi Maryland state ten nidang apiak sa benefit to akibehlap to ding hi a nidang ni pi khat dollar zathum le som nga anga ten dollar zaguk le som nga ta ding chi na hi manin tulai tak na sem nei lowa unemployment benefit to anung ta te ading phatom na nga ma ding u a hi Rhode Island in zong FEMA tungpan dollar zathum unemployment benefit phalna nga ta uwa agi government ni pi khatchang dollar zakwata nga ding u hi chi in Governor Gina Raimondo in taangko khia hi New York State in airport a COVID-19 testing site ko itading New York State in amau state sung valeng to hongtung te khempeuh COVID-19 test boarding wa valeng tual airport khempeuh a COVID-19 testing site bolta u hi chi in New York Governor Andrew Cuomo in August somni lelini in taangko khia hi Tobek tham lo in leilam moto to honglut khempeuh zong ni som le li sung self quarantine boarding thukhun zong taangko khia khin u hi K12 Kumpi sang public schools there COVID-19 kilo na dinmun Connecticut State sunga Danbury Public Schools there zong in person sang kikhakkikta sang na pangte tampi COVID-19 kilo u hi sang hong zo ni pi ni sung sang na pangza le som se le gaten COVID-19 na nga u a hi manin sang thunei te in online a sang ka kik ding in gel khia ki ku hi Mississippi State sunga High School Sang te ki hong ki in sang na pang tampi COVID-19 na kilo gopu a sang na pang tun liwal le sang sia zaguk walte quarantine bol hi in person in itu itate sang ka kik a omle khatna sang ka na pan hong tun ki lian u chang apon te u lai sak pa ding apon sil sa te u sil ki sak no lo ding in sop sak pa leng hoi pen hi ni na sangka napan hongtun ki lian u chiang akhut u sil sakpa ahi keile hand sanitizer to akhut u sop sakpa ding to pi ma hi thumna sangka napan hongtun zo u chiang hi theile kisil sakpa zo leng a hoi pen hi a safe pen hi lina sangna pampo khaten sangpan hongcha ki ku chang COVID-19 na hong pathei u a amao achiwana lohang ina nu le pa le pitek putek chi bangte to kilo thei chin scientist ten mukhia wa hi manin kido phoima ma hi ngana ina pangte sang ka na pan achiu sain achi anop ke ule zatang pepa in doctor te to zong kila pa ding hi kungna sana pang sang ka khempeuh mai tom face mask to asak chat ding to pi ma hi American Airlines in nasem mi tampi kho sak ding COVID-19 pandemic hangin leitung gambu pa agol pen airline khat ahi American Airlines in October ni khat pan ki pan in nasem mi tu som la tul kwate nasep kho sak ta ding chi in American Airlines CEO Doug Parker and President Robert E. Samten gen kya uhi
American Airlines in US Congress และ US กุมปีเกียงปั้น stimulus หูนาสุมเตอ่างาอูหางอินดิ่งโจตวนโลจิวฮีตุลาตัก American Airlines in นาเซมมีเป็นคาเลตูสมทุมและตูทุมและจะสกิในอูอาอะตอมเป็นนาเซมมีตูสมลีบังขอสักกูดิ่งจีฮีกอลกามะ Covid-19 หางอินอาลาหวยดินมุนตุงAugust สมนิลงานีอินกอลกามะ Covid-19 นันนางะทักมีสมทุมกิมคิยาฮีจี in Ministry of Health and Sports of Myanmar in taangko khia a Kawlgam zong ala hoi dinmun hong tung ta a hi hi tua mi som thum lak pan rakhain gam a mi som ni langa yanggong a mi li muna mi khat chi te hi a Kawlgama nananga avek pi zanga le libang hong tung to ta hi abai sani pi khat sung bek rakhain gam sik twe kim a mi som sakile ni wal na na kilo a tuni a to hi le ni pi khat sung bek mi som ko le sagi kim a kilo na hi ta hi akizom to in August som ni le guk ni in zong Covid-19 na nga thak mi som sagi kimu khia a Covid-19 na nga mi zanga le som sagi le li a tung to ta hi tuni jangdong Covid-19 na anga yanggong a zani le som kwa rakhain pan za le som ni le khat le zogam chin state pan som le get phata hi tua kilo na atamzo pen community transmission akichi gamsung mi pi sunga kilo na hi a kilo na na sethei ma ding in ki mo hi abe sa hun te a Kawlgam sung kilo na pen gamdang pan hongcha te kyang pan bek akimukhia hi mi bil expert pawlkhat in bel second coronavirus wave akichi ani vena covid tuihwal hi khading hi chi u hi ani vena covid tuihwal pen akhat vena tuihwal sangin aza som 10 times kilo na manlang zo thei ding hi chi u in tu in zong Europe gam pawlkhat a zong hong tung to ta hi US gama zong community transmission akichi gam sung mi pi sung kilo na to na kilo agop a tu in nananga 5.9 million bang atung to ta hi Kawlgam zong tu in community transmission kimu kheta hi manin lahuai ma dinmun a ongom to ta hi manin Kawlgam sunga khempeuh in ikidop jading le apoi pai khachang mai tom mask thoam tang in 6 feet social distancing ma ine tang ding ki samma ma hi Kawlgam sunga High School Sang Khempeuh kikhakkikta Covid-19 na kilo na khang tek na se sem se mahi manin tuni August somni le sagi tu ni le somni niya kipan Kawlgam bu pa High School Sang Khempeuh kikhakkikta chi thu Kawlgam bu pilsin na zuma Deputy Director Sam Dr. dinmun in One News member tungton in akip sak na tu gen kya hi abe sa July somni le khat ni pan kipan August somni le khat ni chiang Kawlgam bu pa High School Sang tuguk le zanga le somni le guk akihon ki na panin Covid-19 kilo na akhan luan na hangin akikhakik a hi na zong gen be hi banghun chang hong ki ding chi ki theina lo hi Johns Hopkins University and Medicine's their report na tungton in August somni le guk tu ni le somni ni jangdong leitunga Covid-19 na nga mi million somni le thum phata in asimi tengyal le tu som le tu kwa le zuk le kwa phata hi US gaman na nga mi pen 5.7 million le asimi tengkhal le tu som sagi le tu gyal le zanga le somni le li phata hi Kawlgama nananga mi zanga le som sagi le li phata in asimi gu komta hi Kawlgama tulai tak Covid-19 na akilo azia lai tak hi a US Zomi te sunga zong Covid-19 ane tampi kibehlap to lai hi manin yom na jada ikirop chatting le in kon pi ta hoi tak ikep chat nang thupi ma ding hi na noi in kon thosa in hona hom khia thupuak pa chin zakap chiakap secretary na noi in kon thosa ki pona Covid-19 hu hang a chimo dong to ka na noi khobup in zathum le khat te tunga na noi in kon thosa ki pona panin antang le satha hom khian na abeisa August som le gyat tuni le som ni in na noi khwa hausa pa nang khan kap makai na to hom khian na nei theu chi thu ki za hi na noi kho sunga teng khempeuh minam deran Halloween in kimin akikim diam in anga na dingun hom sa ko hi kolpi panin house pa in moto pi ni to antang le sathau pophain ama tunma in kam tai sol in theisa khola hi manin ama tunte khojang bupin na mokin ngak pa jija u a antang le sathau hom khian na kipan thei pau hi hi chibanga khopi tuipi te chimo odom tok lai tak nek tang don tang akhen khe bau na noi in kwan thosa ki pona zren tv panin za tang na len pi ya hi lungdam tuni zren tv pan thu tang ko na hi za ong nei hining aton tunga zren tv tha ong pia ong ek saka ong ai sak den ke zomi pi khem pe tunga lungdam ma ing
Zomi te yom na jaga ibya pasin on kem bichata hen Michael Lizing person ni chan tum ni ki kamin jara ta